السلام عليكم دوستان عزیز. السلام علیکم بردارم. من سلام شما دکتر بیرون همیشه در سایت خانم باشه. کم کم می‌داریم در یوتیوب کانال خودمون کوشش میکنیم که کانال اکتیو شد زنده گردیم. так. Yalla که ساعت 12 میشود. در یوتیوب کانال ما رو قطار بودم بسیار نیستم. دوستان برداران عزیز، هر باره که شما میدونید در یوتیوب کانال من میتونید سوالات خود رو در پایین کامنتر بنویسید و چه سوالی که باشه مرحمت سوالاتون رو بتین شروع به سوال شما جواب میگردونیم و نمره من 915 میتونید که در واتساپ سوال خود رو بنویسید. так. سلام علیکم برادران دیگه برگه. سلام خود رو به همه برادران میرسونم. دیگه ابنه تو سهر مثلا یک سال نفر تماشاش میکنن افیری ما رو. سبب مقصد در افیری برو آمدن ما در اون است که مقصد اکتیونی کانال مثل ما زنده گردونیم و کوشش کنیم که به همه برادران خود یک خدمت خود برسونیم. چون که من روزا سوال بسیار میشه در واتساپ بنویسید. اگر بسیار سوال را من مثلا در اینجا گفتن نمیتونم، ولی من سوالایی که برادران میکنن میخوام که در هر سوالی که شما میدید به من سوال شما را من مثلا طریق ویدیویی کردم مثلا به شما برسونم.
ва новбаста мисол дору аст ёки ягон ҷо ягон беморӣ аст ёки ягон ҷарроҳӣ аст, ягон узв аст масалан. Мехоҳам ки мисол ҳамин чиз ки видео ки мисол дар ютуб бимонем, ин ҳам барои манфиати шумо аст. Ва барои ҳамин дӯстон ва бародарони азиз, шумо смело саволотро бинависед, партоед дар WhatsApp. Ман ҳам кӯшиш мекунам ки мисол саволоти шуморо тариқи видеоӣ ҷавоб гардонам ва ба шуморо як манфиати хуб меоварад. Албатта ки як видео тайёр кардаги ҳастам дар бораи бемории варикосели ва имрӯз мехостам ки камтара видеоро сар кунем дар бораи бемории варикосели суҳбатҳо дошта бошем, вале камтарак дер шуд. Унҷо аллакай соати 12 ки шуд, ман дигар натонистам. Шумо худтон медонед ки мисол баъд аз намози мисол таробеҳ як дер шуд. Ҳеҷ гап не. Албатта ки мо худмо гунаҳгор ҳастем. Ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки мақсад канал аҳамият надодем. Кор, фақат кор. Мисол канали мо камтара активӣ шумурдак. Барои ҳамин мо худмон иншоалло кӯшиш мекунем. Ва як бор гап мегӯям дӯстон ва бародарони азиз. Дар бораи кадом намуди беморие ки шумо метавонед, номеро дар поён навистагӣ аст. 915 398 3268 метавонед саволои худро бинависед. Ана чиз ки мо саволои шуморо мисол ҷавобшонро тариқи видеоӣ мисол кардан дар ютуб мепартоем. Бисёр бародаро савол медиҳанд ки якай доктор, мақсад ҳамин видеои ки шумо дар ютуб кардаги ҳастед, албатта ино ҳақиқат дорад. Албатта ки ино ҳақиқат дорад. Мақсад мисол ман ҷое ки рафтаги ҳастам, ҳар як видеома мисол тариқи видеоӣ кардаги ҳастам. Мисол ҳар ҷое ки рафтагиам мисол тариқи видео кардаги ҳастам. Мисол рафтагим хай нишон додаги, мақсад мо аҷиз монам кор мебиёем. ва барои ҳамин бародари азиз, саволотонро дар зери ҳар як видео бинависед. Иншоалло ки мо ба саволои шумо ҷавоб мегардонем. ин прямой эфири мо, бародари азиз, ба хотири он аст ки мо мисол активни канала мо зинда гардонем. Ва барои ҳамин яке агар рафтао мисол саволо ки бошад, марҳамат саволои худро бинависа бимонед. Кӯшиш кардем ки активни каналро мисол зинда гардонем. Мисол камтарам ки бошад, мисол 5 минута 10 минута ва як кӯшиш мекунем ки мақсад ҳамин ақаллан канал зинда шавад.
به خاطر که کانال زنده شود دیگه چیکار میکنیم؟ هر روز ویدیو کردن میپردیم. короче саунд так. و گفتن هستم دوستان آوردن است که در زیر هر نوار بدروین سوال خود را بنویسین. انشالله که ما با سوال شما جواب میگردونیم. طریق واتساپ، طریق ویدیویی ما ویدیو کرده میپردیم. این به خاطر اون است که شما یک چیز بهره بگیرید و ویدیوی ما را مثال دستگیری کنید. آدمی زود مثلا در یک جا که میره مثلا درباره بیماری هپاتیت اگر که باشه مثال شما حالا ویدیو را تماشا کرده اگر هستید میدونید که چیکار کنه نکنه چی مثال رو محافظت کردن مثال بیماری مثال هپاتیت و برای همین مثال دوز ویدیو را اگر سر کردم مثال در یوتیوب میپردم و شما میدونید مثال تماشا میکنید خطونه مثال در همون شرایطی که باشه محافظت کرده میتونید و باقی در امان خدا باشه. دوستان عزیز کمتر کم که باشد ما جالکه از کانال خارج میشیم به خاطر چی؟ به خاطر این که مقصد در монтаж ویدیو میکنیم روی کانال پرفتن روز کب دو روز میشه از هیجان روز کب نمیدونم چی بود از هیجان نمیدونم چی بود به خاطر چی؟ به خاطر که چند قشر در کانال نیستیم. همیشه تنسیت خانم باشید. سوالتون در پایین کامنتور بنویسین. انشالله که همه روزا کوشش میکنیم که با سوالتون جواب گردونیم و چی خدمتی باشد در خدمتی شما باشیم. خب همیشه تنسیت خانم باشید.